Bapak Tayin, Ibu Yuyun, kesuwun pisan. Dina kita wis ketemu karo Bapak Tayin ya. Budi wenang. Kanggo Nok Widya sareng Mas Edi sing lagi bahagia. Iya, selamat bahagia. Yo. Dalan. Suwun, penglaris ini siapa Pak? Bapak Tayin. Iya. Wey. Beli pernah sun kebayang akhire tapi kieun nyangganing akibate pertemuan kula karo sampean percuma mung gawe lara pikiran oh kasih timbangan tresna kula awan bengi selalu mikiri cinta kula mohon yen cinta pelarian percuma mung gawe lara pikiran. Bapak Tayin mene simang panggung aja sawer maning joget bae joget hitung-hitung hiburan. Kangge Pagar Ayu. Kakang sing melasening kula lir umpama pengemis cinta nok kakang butuh perhatian uga kasih sayang sampean tapi kieun cintane putus ninggalan kula sadar nerima nih kenyataan oh kasih timbangan tresna kula awan bengi selalu mikiri cinta kakak mohon yen cinta pelarian percuma mung gawe lara pikiran. Buat tim zona shootingnya Kang Iis, buat keluarga Besan, buat Pagar Ayu ya.
sayang sing melasaning kakang lir umpama pengemis cinta nok kakang butuh perhatian uga kasih sayang sampean tapi kieun cintane putus ning dalan kula sadar nerima ning kenyataan pernah sun kebayang akhire tapi kieun nyanggani akibate pertemuan kula karo sampean percuma mung gawe lara pikiran. Buat yang punya tempat istirahat si teteh ya, semoga terhibur selalu. Ibu Yuyun majikan wadon, kangge kedua mempelai. Saning kula lir umpama pengemis cinta kasih sayang kasih sayang sampean tapi kieun cintane putus ning dalan kula sadar nerima ning kenyataan beli pernah sun kebayang akhire tapi kieun nyangganing akibate pertemuan kula karo sampean percuma mung gawe lara pikiran.